Cotok ah. Enggak nelfon. Kenapa? Jangan angkat dulu. Oh, assalamualaikum, Smackdown. Waalaikumsalam. Nah, Le. Gulung tak? Ini gulung sih. Eta ngomong Smackdown gak ada, teh. Dini sih adin, Dek. Ini binang yo. Iyo. Oh. Jadi mau hujan gini. Ini aneh terakhir gak ada. Usugan. Oh, angin dina iyo. Deket bata aing. Bata. Ini di mana? Anjir deket Bata. Gandi. Si Sule jeung si Oto udah stres tawara su tetepan apa tukang-tukang gitu edan Gua aku matok. Oh gitu. Main game boh naon? Anjir naon? Naonnya anu sarunya? Kemudian tak? Samunian juga. Oh, bro, tiga. teh ya kemana ya aneh Saya tuh kangen. Usah Aing tiga lo. lo. pada deket teleponan Waras di mualnya aneh. main pulsa juga nama tapi ini sih tunda dongan konaon teh Para bantah. Aing peak pulsa aing. bahaya pisan pada deket pakai HP Kabur peak juga nama ieu. Main samunian om sudah ngajakan? indi Tinggal nu mana? Dan tempat euy. tuh di itu kunaon Oh, tempat ayu di belah itu mah he. oh Tadi tuh. juga di tempat Ayo turun, bro. Ayo yuk. suyang di itu nah suyang ge nam Gambreng atuh suyang sih nah. Ada Main, buah bae. Kepina nasi mau payung nak teh. Ih, ndak teh. Sedia payung sebelum cai murang. Murang. Lain hujan meureun dak. Nah, eta maksudna DPM sebelum hujan sia teh. Eta maksudna mah. Sudah be. Tunda. Riweuh. Amankeun tah. Payung mah atuh teh. Sopan meng. Saya mah gambreng, tak kan tempatnya di dia. Gambreng heula. Ini main semunian. Semunian bae. Di tengah-tengah yo, merah daya teh ngeunaheun. Nah si main semunian nak. Mengenang masa lalu. Masa lalu. Siapa masa lalu aing surang siapa? Masa kecil, kan? Tujuan tadi selalu masa lalu. Kan bahagia masa kecil mah. Nggak selesai ya gambreng. Gambreng. Ya, bisa mah ada sial bae rupna. Dia yo. Oh, dia tah. Dihitung sampai 20. 20. 20 merah dalila aing. Gitu. Mah aman nya munina. Yo. 2 kilo 4 5 18 20. Ah, si Joni si Sule. Ih, ada. Kapok kana mah. Mari siapa keren mana ngabulit? Baik di. Mereka deui. Ulit tau hitung lao. Oh shit. Baik di tayang aing mah. Sudah, Warang ulit ko yang 2 kilo 4. Bangun ile, tukeran baju le. Gak genap, gawean deui teh bisa gitu. Tadi ngabulit ngitungna budak teh. Kuon mah menghitung teh. Gandeng. Hilah keneh mana lagi? Ngitung lagi lila mah. Lemot, Detek bagi eleh kumaha mah. udah mana mah. Teu boga ranking acan sekolah ge. Bisa. Bisa ditutup. Lanjut. Belas, 10. Ini bloknya. Ini loh. Oh, isu kan? Ih. Bodas juga nama tadi. Baju Sule. Cuma ni Sule. Wah, pasti si Sule tah mah. Sule, siap aja hawan, siap di dia tah. Ah, salah.
Salah Asya. Ini si Joni. Asya. Salah Asya. Salah. Salah Asya. Balikan di ngitung Asya. Balikan di. Mata lo kurang ngopi. Kiwer. Salah. Oh, aduh, semua dah ngebar ulit ya dah teh. Ayo hitung dia. Oke. Di, dua, lu, empat, lima, Tukang di gawean ge belum cocok. ulah kapok beun tuh cocok. Kasering. Tak bolotam. Anjing ini dia. Tanya di dia tah. Oh iya. Tahu kan. Budak din yo. Ais lulus kieu teh belum puasa kieu pare. Kadi cenah budak teh. Terus. Au. Dan makan baju beras si Joni. Si Joni oh. Joni budang sia. Salah deui sia. Salah Asya. Salah deui. Gawean ku aing guys. Semua mulut baca Balikan deui. Mulut Tuh sih. balikan dia balikan dia nyerah aing dah. Ih, Soalnya ngabulit Panen ada aja tuh. Tuh aing mah tuh aing. Tuh geus aing mah dah. Enggak. Oh, sudah aing teh puasa main menang pala aing be sekali ngeleh aing. Oh, sekajon. Sekali-kali dia ngalah. Guna na bae. Ya, aing nama ngelehan. ngelehan. Dua kali aing jadi jaganya ini ge. Weh, Cek beneran. Semunian. Kaget sono aing ngagetkeun teh. Ayo Milan, balikan di. Besok Si Joni geus Joni. Aing mana nasi? Bager aing enak mah. Puasa. Balikan beda tuh. Resep itu mah. Sekalian aing digawean dua kali. Suruh mau kemana mana? Ayo mulai. di bageran tenda aja tuh. Oke. Aing hitung. Ayo. 30. Sabaraha? 30 aing mah. Itu manusia mah geuning. Ajeun pagar sia teh. Oh, aing mah kajar menang bala. Usah tik bae, usah tik 45. Oh, Fatimah. Oke, baik. 2, 3. Kan ini kudu di dia benam. Aing dia kok. Jauh, jauh. 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Gas. Dindio. Aing, kekieu lah, gawean di ku aing lah. Geuning di magrib, bodo amat. Bodo amat udah sampai ka Isya di dia. Molor aing jah. Aduh, capek. Bodo amat udah. Sampai tinggi dia. Aduh. Jadi aman juga na euy. Jadi terus kajen deh. Hei. Tantang siang. Awas jelas, kaki. Siapa? Aing diharup waktu itu mah. Aman bener aman. Si Joni lila teuing sia teh. Aing bener ragu kemana enak sing digawean. Kan di budak teh. Telepon cocok lah. Si manenang sebenang. Telepon tah. Oke. Aing telepon aku mah sih eta berat. Oh, sudah. Dan sio. Aing bener ragu ka si Joni. Tapi deh. Aing padahal kalau duluan yang sing digawean. Oh, wis itu digawean. Wah, dia telepon cocok. Enggak iya hese. Halo, Atok. Encan. Bukan. Udah, terus sabar. Dan angkat itu. Masuk. Sinyal, sinyal. Tata masuk. Kali si Joni jadah teh. Oh, wis itu digawean. Sule. Halo. Waalaikumsalam. Jadi le. Ih, aing ge teh muni.
Ini nya muni kene. Kadi otok gage kadi. Lah si jadi kan di. Nyaho ku anu men. Aing boleh ragu ke manehna. Nih tadi ke tempat nundi. Bayaran si Yanta, aku bisa ngajawab. Tanggal capo. Oh, siap. Cau. Siap. Pisang. Cun kan di. Nyaho anya mun di ditu bege tadi. Ini tenangan budakna. Digawean juga nama. Aruman di sana. Harus lah. Jangan. Ke parma. Ragu ke manehna lagi nya. Saing duduk di bayi rumah. Jangan Tukang lurus ya mah. Gini. Aing karek miluan teh budak teh. Cara blok teh ngabulit Boleh ragu aing ka manehna. Bener ngagawean teh ieu mah he. Campurkeun benam ka mana nam. Arek. Ayo atuh yuk. Biasana biar pergi ka manehna teh. Genam gebrak sapi teh. Serbu bodoh aing. Tuh kan, bener. Bolos ya. Tahu. Gawean di. Kayak aing kan kuiluan aing di bar. sapi teh. Kurai tadi mah, iyo. Magawean, pura. Gawean cia. Heureuy tadi mah heureuy, lain ngagawean. Aing teh kuiluan sia mah. Karunya yang bakal datang. Genam di nam. Tahu jawab. Sare siapa? Gue ngerti bege. Oke. Walaki mah tanggung jawab. Siap mah aduh. Munahna sare aing teh. Nikmat cuman sare teh. Bisa lihat teman belum dibuka Sampai itu kabur kan. Itu pisan ka aing teh. Keberang itu nga. Tadi 45. Oke. Ulah bulit teh sih ya. Oh, aing mah mun ngebulit oke itu. Bising Munahkeun ku aing aya nama sia. tadi lila tinggal 45 we nu deket. 50 oke. Oke, dan siap 60 be atuh. Oke, bisa detik tah. 3, 2, 3, 4. Aman di Bang. Aman pokoknya mah. Mau kanuan moal. Ya mudah sia tule. Bener sia tule. Sia. Tuh. Lagi di sih. Oh. Tadi kuain teh. Iya, dai. Dek teh. Itu lagi siapa? Jet. Ayo mah. Budang, udah. Budang oh. Ayo itu atur resep. Bisa Indonesia. Lagi. Bener. Mungkin lah ya. Ribet pisan. Baraya itu mah baraha. 20. Aing, waktu buka sakedeung deui, setengah jam mah aya ya. Laukna can aya aing teh. Nyangka nih ya. Gue tinggal sakieu. Main aja main. Nu meunang nama buka jeung es. Nu seger dah. Goreng endog tah. Martabak. Nah, kayak budak. Suruh ah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kabete. Wah. Ayo non, Pak. Bapak rek nyuruh Benar, Pak. Naon? Bapak depan usah kedengi rek buka puasa. Dirompok saya lauk. Bapak pangurukeun masa ribe tuh. Masa endog, martabak, jeung es segar, ka itu sakieu. Apa dah? Warna jarau Pak. Atuh pangeran pokona mah kudu meunang. Hampir dibuka. Teu kaburu Pak. Ini mau sakemoal menang, Pak. Ih, kita setik, Pak. Kamari mana botetan engka teh meunang sakitu teh. Oh, apal, Pak. Yo. Apal ka dieu bapana. Adio. Udah nyawa patah. Bere nyaho. Yo. Kumaha. Yo, Pak. Piraku ayeuna teh kan di desa urang teh geus aya
aplikasi secanggih aja nama. Dikasih naon? Iyo, download di Play Store Pak, aya. Coba nempo. Yo. Laki sopan. Ampun apa? Jawa Gandong. Jawa Gandong. Mohon Pak, pira aku tak apal Pak. Bapak datar keluar. Wah, katro aing malah PRT kartu kumaha sih. Tinggalin zaman. Iyo. Oh, sinyal gitu. Yo, sinyal Pak. Ah, tahu Pak, dia gitu. Tadi naon martabaknya? Martabak, telurnya. Terus tuh, harga 6 birah ieu mah Pak. Cukup berarti nya. Cukup, jeung naon nih tadi jeung naon? Jeung es. Es buahnya. Es buah. Gratis ongkir lagi Pak. Betul. Mantap, ketang euy. Mantap. Pak, Asal teh selama bulan puasanya. Sama tanah Ah, pesen ya. Naon di Pak izina? Duren. Berarti lebihan sabar ya jangan. Coba kene yo. Gorengan. Gorengannya. Mantap. Gorengan. 80. Tah aya Pak, tah. Ayeuna mah urang tinggal klik, tinggal nunggu telepon ti ditu nya. Oke, tungguan 15 menit lah paling ge. Cepet imah cepet, Pak. Mun, Enak gitu, jaman ayeuna Pak. Set, mantep kalau apa lah. Canggih ayeuna mah Jawa Gandong. Jawa Gandong. Ingat kan Jawa Gandong. Jawa Gandong. Jawa Gandong. Jawa Gandong. Jawa Gandong. Ayo deui ta. Coba telepon, teleponnya nama. 103 104. Tinggal download ya Pak, ada Bapak kenanya. Itu Play Store. kayak dirempok HP-nya ya. Ya Allah. Nyan Aing pikir tadi heueuh ngitung ari sia dari yuk. Kira aing teh nyaramuni. Hei Pak RT. Pak. Jalan aplikasi naon teh Jawa Gandong. Tah, Jawa Gandong. Pak RT gabung bae blok pare. Tah, telepon tah, telepon. Halo. Smackdown. Oh, Smackdown. Oh, mun. Sekarang Bapak bete. Mun. Oh, mun tuh tadi mun. Oh, diantot 15 menit. Mohon. Nah, itu bukan Pak nama buat 15 menit nama. Moal gagal ieu mah pasti bener, Pak. Berarti mah tos Tercepat. nyarobaan ya, tos nyarobaan. Sering lah. sama. Buka puasa orang order bae, Pak. Iya, Pokoknya mah tinggal duduk manis ieu mah. Mat, euy. Pak, benernya Pak duduknya ya, Pak. Siap. Aduh. Diuk. Cepet, Jawa Gandong, non? Jawa Gandong. Cepat. Cepet, ini mah. Kadek. Pak, Bade itu mana, Dos? Mau enggak? Bumina Bapak Rete. Oh iya. Yuk Pak, izin ke Pak, ke Jawa Gandong. Mohon. Kayak pesanan Pak. Mohon. Kedapnya Pak. Ya. Cepet, Lin. Mantap ya. Driver nage. Naon? Ugal-ugalan dong. Gitu. Bener Pak, bener. Jawa Gandong ugal-ugalan. Iya mah cepet ngablesak. Patutna Pak. Mun. Budak. Kudu repot ya Bapak. Aduh. Luwihan tuh diluwihan. Ayo tanya. Mohon. Pas eta mon. Mohon. Ayo. Aturunya. Nyon. Oh jadi teh namana driver Jawa Gandong ya. Naon? Jawa Gandong. Sorry, Pak, Mereka orang ya. kunci orang aja enggak? Kadek. Jangan ngopi juga nama. Aduh. Kolot teh nambah kolot. Aduh, aing mah. Mata anak kurang saya kopi. Ini pas ya pesanan apa ya? Benar itu, Pak. Tadi kita mau Bapak kalau Makanan nih, Bapak. Makanan. Ya, Yo. Mudah-mudahan kayak ya buka di Bapak B-nya. Siap. gratis Pak. Gratis, Pak, yo. Gratis tah, mau gua Bapak penta duit. Mantap. Kanlah. Ayo. Tapi Bapak miluan main samunian. Samunian ya. Geus mau sekolah tuh. Tuh ayang tuh. Sekolah teh. Ambil sekolah tuh. Sekolah bulan ini kapan dah? Miluan kumaha ieu miluan kumaha. Kena cangkeng na beunang. Aduh. Bukan anak. Menit apa ka Bapak? Kapal kumaha ieu na? Tonton teh Pak.
Wet tuh. Ya. Bayawan. Kadal. Tak. Buaya. Kadal ya. Kalah euy. Ieu mah toke. Buaya. Ada apa pemiluan lah? Moal Pak RT ngajaga. Udah lah. Kesopan nanti rek buka puasa. Aja. 18, 20, DID, 20, 28, Balik ini mah ajak 25, 26, 27, 28, 28, 30, 30. Ya budak, lila teuing ya, keur mangges loba reungit. Aduh, ieu mah buaya aing tarung jeung reungit ieu mah jadina. Aduh. Allahu Akbar. Adan bisa nih budak. Akbar. Gini aduh sih. Ieu mah tinggalkeun aing. Duh, kumaha ieu mah. Budak kamarana kalau tinggalkeun jama kolot di gawean bae keur mah Pak RT deui. Keur mah buka ya teh lah. Kumaha ya? Tinggalin di Jawa gandong ya, jadi kurang tuh kudu repot. Alhamdulillah lah hari kieu mah Jawa gandong. Awas tak budak, kita raweh ke bapak omongan lah.